Hello, muri iyi video tugiye kureba amabanga y'urukundo yatumye abantu bose bacika intege mu rukundo. Hari abantu usanga bajya mu rukundo bakamaramo icyumweru, ukwezi kumwe, amezi abiri, amezi atatu. Muri iyi video tugiye kureba ikibitera, ikurikiye step by step paka irangiye. Hari ibintu byinshi abantu bakora mu rukundo ariko ntibamenye ko bishobora kubasenyera ubuzima. Uyu munsi tugiye kureba amabanga y'urukundo abantu benshi bahishanya kugeza bamwe barize. Reba iyi video kugeza ku musozo kuko igice cya nyuma kiratangaje. Igice cya mbere cyavuga gute: umuntu uhisha phone umukunzi we. Iyo umuntu mutangiye gukundana agatangira guhisha phone cyangwa guhindura password buri munsi cyangwa akajya yitandukanya igihe yandikirwa, bishobora kuba ikimenyetso gikomeye. Hari abantu benshi bavuga ko ari prive ariko rimwe na rimwe biba hari ibyo aguhisha. Hari ukuntu usanga umuntu muri kumwe yakwandikirwa SMS agatangira akajya hirya akayisoma yiherereye. Nimba uwo muntu umuzi kandi mukundana tutangira kugira amakenga. Ese wowe byakubayeho? Nyandikira muri comment umbwire nimba byarakubayeho. Icya kabiri, urukundo rw'inyungu. Hari abantu bakundana kubera amafaranga kubera amafaranga gusa bagakundana. Iyo amafaranga ashize urukundo rwabo rugahita rushira amafaranga yashira ubwo urukundo rugahita rwigendera. Hari umukobwa wavuze ko umuhungu yamuhamagaye buri munsi ariko amaze kubura akazi ntiyongeye no kumwandikira na rimwe n'inshuro habe na rimwe. Urumva umukobwa yari afite akazi, afite umuhungu bakundana, ariko umukobwa akimara kubura akazi uwo muhungu ntiyongeye kumwandikira na rimwe, ntiyongeye kumuhamagara. Urukundo nyarwo rugaragarira mu bihe bikomeye ahantu uzabona urukundo nyarwo. Icya gatatu, gucana inyuma. Ikintu kibabaza abantu benshi ni ugucana inyuma. Hari igihe umuntu aguha promotion nyinshi ariko inyuma akundana n'undi muntu, ugasanga abantu benshi bahinduka depression kubera ibi bintu. Niyo mpamvu ugomba gukunda umuntu ugukunda by'ukuri pe, utazizirika ku muntu utagukunda. Ushobora kuba wizirika kuri wa muntu utagukunda, hari abakwirukaho kandi bagukeneye, nawe ukwiruka ku muntu utagukeneye kandi inyuma hari abagukeneye. Icya nyuma, mbere yo kwizera umuntu 100%, fata igihe umumenye neza. Ntukajye uhubuka ngo urangameze gutya ateye gutya na gutya. Fata igihe umwiga umumenye neza cyane. Ibyo hari icyo bizagufasha. Ntukemere ko umuntu agukinisha umutima wawe. Birababaza cyane birajyana. Ntuzemera ko umuntu aza mu buzima bwawe ngo agukinishe. Niba iyi video wayikunze kanda like, share, comment, subscribe, sharing n'inshuti zawe. Mbwire muri comment isomo ukuyemo.